1:29. Ungangilibazisi ngekhethe kusehla sekhipa amaNazaretha ngibiyelela kwabagcotshwa nentaba yepheza lebandla kaNkulunkulu egameni lonyazi amen. amaNazaretha amahle ngezwi lomshumayeli uthi ake sisukume makhosikazi usekhuluma indaba enkulu ke wakhuluma inkinga masubheka futhi akusona inkinga kulula nje kulula nje kodwa kwayinkinga amaNazaretha amahle ngithi angibingelele evikini eliphelile bengekho phakathi kwenu bangcwele ithi indaba yakuleli bandla mawusukhethe inkosi uthi umndeni ebandla sobe ngathumelanga ukuthi uzohlala ethempelini wenana kodwa sobe kuthumela ukuthi gijime kuthi nalaba abangafuna kufanele khona abanamacala wena njengoba sebekhethile bakuletha kule ndawo ubafuna uzobathethela amacala abo yengisho-ke ekhaya lithi nangencwadi efundwayo kodwa abaningi sebeyayazi incwadi kodwa khona abafati nodadewethu abafikayo ebandleni abangayazi incwadi yami angayibhalelwa ushele ngiyafisa ukuthi le ncwadi bafundele yona ngoba balapha nje nabo bafuna uNkulunkulu kodwa ngifuna ubatshetse bamtholile uNkulunkulu njengoba ngilapha sihlala amaphansi nje ngoba siyathola uNkulunkulu amaNazaretha amahle yasetshenzwa kuleli bandla ngithi awukhethelwanga ukuthi ufuna uhlale wenabo khona indaba ekhona umshumeli khona manje yamaqembu yemishumela khona amaqembu hayi khona amaqembu kodwa kunale ndaba engiyithandayo mina ndikhuluma umshumeli ngesikhumbuzo uthi ngeminye
umzela uthi baphuma bahambisana noNkulunkulu ebuhleni uthi ngenhlanhla bathi babeqhamuka baqondana nenkosi yabaqhathi uthi wabesabalula ukuthi bekhonzelwe ngaphakathi yasiyaphuma indawo yayisibuyela ngaphakathi yokutshela uNkulunkulu ukuthi napa abantwana basesalele wasiyaphuma uNkulunkulu uthi mshumeni kodwa wathi baphuma uNkulunkulu wathi hawu abantwana basesalele wathi sengihamba nabo wathi umoya wami siyaphumula esalele ngoba iphutha lokho nayo indaba ehluphayo la ekhaya usuyangenisa njengoba ungesa nje usala ekhaya kunabanye abafowethu nodadewethu bathi babefika sihlezi besamakhanda phansi silalelisi nothini ngowathini sengiyohlala nani esandaneswe siyabona bengahlali phansi banenyawo hayi singahlali phansi banenyawo sihle phansi sibesamakhanda phansi yashuka lokho uthi uyabheka ngapha uthola bese ngokubona yabo yakhululekile ngithi yaphendula lapha uthola bakhululekile ngokho yabo la eyakhuluma uThixo lothi ngihlala nani abayasi uthi noma ugcisa amehlo uyamubuka ubona ukuthi akukho impuluzela khona uthi nami shubele ebhekile oye nami ukhokhele hayi abanendaba baxoxa ingxoxo yabo kodwa mfuna bakhumbuze ukuthi la ekhaya abathi bayifika umuntu athole isihlezi ibesamakhaya pha la basenza lokho esikwenzayo angahambi nenyawo lathi hambi izofesha kugidini ugidwana ekhaya abantu abanelungelo lokushintsha igawu omama ngaphakathi ondlunkulu ngaphakathi oma hayi nkosikazi iphuma lesigawu ishiye kulesesinye iphuma iye kulesesinye aphuma awazwaka nakho bebangcwele nansi incwadi ekuthi ifundela obafowethu nodadewethu abangayazi bomshumayeli abanye abantu bengayibuze ngiyayibona ukuthi hawu ngoba ukhokhela kuyena ewabuye uzabe Natali kuye Natali ufike egole sefuthiwe bonakalaphi kodwa ngicela ubachazela lo lethu ungani la nje basikhola silalela izwi ethembele silalela izwi bangcwele ngithe basikhethiwe kodwa sizokhonza umndeni fesilungisa amaphutha ufike kwabafowethu nina eqeda umbhabhadiso nje uyishubela kade leluleka ngifuna ukukhumbuza lapha ekhona ngikhethe endaweni right hayi phazamanga usezulwini thina simbonile uNkulunkulu mina ngibonile uNkulunkulu angakanani kimi bantwana bakhe basezulwini ngithe bagana kulomusa zange bathole bantwana ngihlale ngisholeyo kodwa isho incwadi engithandayo iqinisile yokhulumeni wasiyo nekuthinte ngesandla ngiqinise ngakho khuluma nami lo ncwadi ngithe mangifika kulomusa wasiya shaka 75 alanye bathola abantwana bene yena efundo nkosazo zokuqala nenkosazo zesibili naye oqala wazohamba bathola abantwana kodwa ngithema sekuqalile saphela iminyaka sengiya ko-77 kwabonela kuqhakunzima kwasafika inyanga isulu lapho kaphezulu ngasehamba liyakhona ngafika ngaguqa phambi kwenkosi inyanga isulu ngathi baba ngiqalile kodwa abantwana amatholi ithi inyanga isulu kimi ithi lapho qale khona kunomuntu aphethe isilwane
uyaqhubeka futhi kubeke lokho. Wasethi lalela. Uzosuka lapho uhambe eGoli. Hawu. Ngiyabona eGoli. Wathi uzohamba eGoli. eGoli futhi olile. Kulondlo loyayithanda yotrakho labantwana. Khuluma ngoNkulunkulu asimkhonzayo. Ngishela bafowethu. Uthi ayikho inyanga lezinto ezifana leyo ngakini. Yathi inyanga esukile. Uzokhupha eGoli futhi olile. Kulondlo leyo. Leyo trakho labantwana. Amen. Amen. Office. Some might come
ofisini akhamba umuntu obhala umlungu ufane naye wathi akukhona namhlanje sagcina uphathele wathi ukuphathela uyaswela wathi wasanaye wathi mina hawu akona ukuthi awutholi into mashaka umshado esibuku njengoba mina ngicacela ukuthi ucacela ngithanda na ngizoyithola kanjani sabe sesiyangena endlini wathi ufana umlungu lethi ibhasi lakho baba akhipha ibhasi wabhala qeda umlungu wathi sisole amathathu bahungele endlini wona ngiqonda ukuthi khona lapha ngishiya khona mayithinya ngesiya ngikhupha ngebhomi yothola abantwana lithelani Nkosi yamakhosi umyeni engigana usekwagana Nkosi azoqhamuza uhambe ngabana abantwana bengicela shebe uthi bopha abantwana ungipha abafana angicela uNkulunkulu yayesu yathi Nkosi kusise ngithanda siyafika ke la kulendlu wabhalile ukona wabhala wathi ngelendlu nkosikazi athi hawu kanjani ayishende ngizozenza hayi kungahlala ngitshayile ngagala indoda mina hayi ongeke ungena phephethe ngesimintwana hlale ngiduma lokeke ngathi zonke ngithinde ndaba usini obuzothi into bezese sixoxile la lokho hayi ongeke kusibuka ndaba la ngeke futhi siyamazi Family how sethi leyo shapelo loba othi tesito tata wala ngicela ukuthi bafight isesirili bana uphela misalo resale nabe makukanya abantu ulungisa amaphutha namaqala enziwa awakhokho bethu lokho basubele khona la wathi lakathise Nasiyafika leso yathi ngitheni kuwe ngitheni akayibo konje ufuna kompela ngalethi inkulumo ngiyithule nyakesi manje sesikhohlile hayi wasiyangena isibeke emsebenzini ngathi hayi sibeke isixoxe wathi into zinjani ngathi sakho umuntu afika lathini ukufika la yithi benyana nesulu ngathi ngoba sanjani benengiyo le laphinda wena ngiqonda ukuthi bakulandela sabe sesiya kuyo leni lena safika sayivula sakolopha ngena phakathi kodwa ngiqonda ukuthi inyanga iphelanga ngoba muhle ngabathola abantwana thola abafana usana nentombi yodwa kodwa ngilali thekini abanye bayibuza ukuthi umuntu ubuye ngathani ungana kugele konke itheba sehlele ulomusi sengimuhle sebathola abantu oqala nje loqala ukuthola wasiyakhulu babesana wakhula ngesibhedlela wahlabisa wathi bafonelwa omyeni wamagibela wahlabisa wathi beqhamuka sabona wahlala amanesi wathi awulona babo sawufana naleli khekhe lapha na ewodindele ngasakhulu eseshawa isithoku basasabona babo wathi yebo wathi usemkhulu wathi yebo wathi afona usakwenza nje phela wala asekho lutho lapha ya kodwa hambe khona uthi sibengahlula ngahamba ngawadi engathi mangena wadi towasuku babahlala lemuntu wathi sifile dalawo uthi siyangena wathi masangena wathi tulethi isandla wathi masasithile sefile thola kunasi uthi wathi umakoti unjani mamwangu unjani sasesifihla phela basazi isibhalo sidula siqhaba kuphi wathi babazali wasefitele lutho mina ngibona phasa bona khona mina sengiyahamba ngitshela wena ungani kugele kuphi yathi wasefitele lutho mina ngibona phasa bona khona wathi mangiwa ngothola umntwana umfana wathi abuhle ingane zakho zofana nabona bathathu iphika wathi nakho funezele khona noma usema bona bakala bakhamuka wathi mangiwa ngamsengatana wathi yabuya ngesikhathi sami sithandayo ngimtsheka khabe ekhaya bemanje ngingakasho umyeka ukhuluma kuba besala wabuya umyeni wami
wathi manqwana umtholi bonke yagula yedwa kodwa amagama aphathise wona wathi awu wathi wathi ivula abalinye ngahamba nesibhedlela notenda fela ngithola umntwana wathi ivula abalinye wathi babezala sedlulile wathi ushika bona kuthini uthi ndodana noma sebeqhamuka ke abantwana ungamhambisi umonqwala eNatali angazi washo siphelile leminyaka sabathola labantwana kwabakuhle thamo 91 afrekseni ngathi siya ngathi angisitholi kahle wathi mangitshela ukhulele ngathi ngempela futhi wathi ngiyahamba wathi ebusuku akade uqala indlu yami esiwile lesonto wase ngiyahamba ngathi ngibe khulumayo wathi phela kutshela ngihamba mina indaba ngikalo esuku ikhona ikalwa lesonto wathi uNkulunkulu athi uNkosazana izomcela ulandana sizabekwa ngishiye isimo sokuphutha ihambile iminyaka ngakuthola lo mntwana wathi siyaqala ukuthi akwasiphalisha uthe mayithi ka 8 months wasuke sengihamba wathi buya manqwana ngezwashiya phansi wathi washiya sakini ngabuya ngahlala phansi wathi njengoba ngihamba nje athi ukhalela utasete sekhaya mungaqhubeka ukufakula ungenodlala ngawo wathi ngeke ngabithi ungazise ekhaya wosilalo bekhuluma wosilalo wathi ngithengana ngangazise eNatali hayi bosiya nawe usukhulisa baba futhi wathi wakhulisa la phansi wafika umfundisi Jacob ungubani walapha emsini wafika wathi hawusiya usunje wathi impela wase ngiyahamba ngiyamaphandweni enyangeni yesulu wayibiketha kuba waphuma ungubani washiya umfundisi wathi babuya uthi umfundisi ukhali ngifikile enkosini ngithanda ngiyesa nje inkosi ngaphandle niyelisa yayisitho sala umfundisi yesa wathi inkosi nayo nange hlesade sami khuluma loNkulunkulu ni wathi nomntwana ngiyazongibikela ngaye uthi uyagula usedlulile nange hlesade sami uye ekhaya wathi kodwa ngiyoba emsini wakhe oshiya mesulu wathi ngiyoba emsini wakhe wathi ngibuyisele ekhaya ephakameni kosesephakameni sister sasesiphumile phambi wathi namusa emsini wakhe mseni ekhaya wathola ukuthi yaphithizela efenkaliwe yaphithizela kodwa sesibekaphi eJudiya ushobani inyanga yezulu sabosigaxo umuntu ikhona ungenza kuhlala esweni ngoba la ekhaya hlonipha izwi isonathi maphuma ekhaya ngiqeda unwaba bosiyami lomshado sahamba wacela emsini abantu wathi kwalizala bazomtshoka umanisa bazomtshontsha ilona namhlanje kade nilandile ngoba ngiyabona ukuthi saza ungene umakotela wembosi emsini abantu ngoba angilindele ukuthi mhlawumbe lelinani kwakuyimpendulo ukuthi hambo kwakhe fake ngalela yile lapha ishalo ukuthi abantu abahle uNkulunkulu wathi asinde isikolo uNkulunkulu afuna isikolo sihlale sihlale izwi lakwadwa bethu ilawo masidamente abafuna bayibambe ngempela basendaweni ephelele abalahlekile odadewethu qinisani okashone lenkukhu zalona ibandla ngizwayo uyasinda bakho sengayo phela kosusemhlweni Tonight
isihlabelelo sasezulwini ngiphinde ngixolise unqamula isihlabelelo sikababa. Ngizobingelela abafundisi, ngibingelele abashumayeli, ngibingelele abakhokheli, ngibingelele uhulumeni wonke engcwele egameni lomnyango wezulu. Amen. MaNazaretha kade sisenkonzweni enkulu la siqangathwa khona inkonzo ka-14. MaNazaretha ukhona ongenamsebenzi ufile. Useshilo umama ukuthi njengoba bengenile laba baphuma emanzini bengahlali benabe ngoba ukhona ongenamsebenzi ufile. MaNazaretha sitholile iyalo 14 sibancane khona la sikhula khona, ikakhulukazi thina esigane emzini engenaba abantu abadala esafika sizingane esodwa. Kodwa ngoba wathi uShembe unyazi lwezulu ayikho intandane la ekhaya, sigcina sesingasesizona intandane ngoba sithi masifika ku14 sifika kolesine sifike siqangatheke sithola iyalo sibuye sizokwenza kahle kulamakhaya esigane kuona MaNazaretha. MaNazaretha sisocela ukuthi uShembe asikhumbule, ikakhulukazi thina abakoti esigane sibancane saphinde sagaya emakhaya angenamuntu. Sithole kanzima MaNazaretha kodwa kuloko mzima cela uShembe asiphe isibinda, siphe ukukhuleka MaNazaretha. uShembe asikhumbule MaNazaretha khona inentshumayelo engayizwa MaNazaretha khona umnye umama. Lo mama uNazaretha wephuma izinto ezimbi ebusweni. Bephuma izinto ezimbi ebusweni umyeni wakhe bese phatheka kabi ukuthi unkosikazi yini lokho iphuma ebusweni angacobezeli njengabanye amakhosikazi. Kuthiwa yahamba yaya enkosini inyanga yezulu yayombika unkosikazi wayo. Yambiza yasinyanga yezulu ithi akeze nawo unkosikazi wayo. Mayefika MaNazaretha wathi inyanga yezulu ngoba umbono enjena nje ebusweni ugcwele amathuna. Njengoba ehlale ehambe kojova lezi ngane ekumele ngabe ziyazalwa yizo lezi segcine zabuya zazogcwala ebusweni. MaNazaretha uShembe unyazi lwezulu wasiphuza kakhulu ngokujova kodwa sizwa. Siyacela nyazi lwezulu ukuthi ungasilahli sisemhlabeni wobona, kepha sicela ukuthi usikhumbule ngekhathi zonke. uShembe usiphila abayeni bethu MaNazaretha wathi sibawashini yayo. Omunye umama wengabathola abantwana yathi inyanga yezulu abantwana bakho babekwe enyaweni zomyeni wakho. Nami MaNazaretha bangigoqile ngacela unyazi lwezulu lungiphe ukuhlonipha umyeni wami, ngihloniphe umndeni wami, ngihloniphe lapho engiganele khona MaNazaretha. Ngoba masendlulile emhlabeni izulu lokuqala lomndeni MaNazaretha. Wathi umshumayeli sengikhohle ukuthi ubani wathi bayaxaka omama uma ngabe besesontweni bahloniphe okudlula ukwenza, kodwa uma ngabe sebesemakhaya baphenduka bebezimpongo emadodeni abo, kodwa ngabe besesontweni amakhanda ababheke phansi. Siyacela ukuthi Shembe nazi lwezulu ungasilahli singabakho, masibheke phansi ngisho emzini esiganele kuyo singabi nazo izigi, sihloniphe siqine ngomthandazo. MaNazaretha sisesikhathini esibi lapho kugcwele imoya emibi, kodwa MaNazaretha le moya emibi ifuna umama oyikhona osaziyo isitori sakhe. Sifuna umama MaNazaretha ithi mayikhuluma lengane kade neSathanist MaNazaretha ithi abantu abagqoke ibhamba baluka inhloko emakhanda base befaka idwaba uthi kuba nzima ukuthi izingane zabo noma imindeni yabo sithole kalula thina beSathanist. Siyacela ukuthi uShembe asikhumbule singagqoki idwaba ngoba size esontweni kuphela, kodwa kube into ehlala ihlezi ukhalo lomuntu wesifazane uganile Nkosi kusenikuzwile. Amen. Baraliskala bomam, baraliskala. Wangidala time.
Nkosi Mnyazi wezulu. Cela ukuthi Nkosi usise ukuphakama kwami. Ngiyabonga uNazaretha umhlabelelisi isihlabelelo. Cela ukuthi uguqa wami kule ndawo. uNkulunkulu angiphe amazwi noma elilodwa noma amabili azophilisa abantwana bakhe. Siyabonga. Ngizobingelela izihlalo zonke ngokuhlona bazo nebandla lonke lamenzi wezulu nomhlaba. uNazaretha nginovalo ngesaba, kodwa ubaba uMshumayeli uyabila inkonzo wayenikeza umama. Siyabonga baba uMshumayeli amazwi usiphe wona, usabela inkonzo ajule kakhulu, enza ukuthi nanoma yimuphi na unkosikazi uGanile usemzini wakhe akubona ukubaluleka kwakhe nokuba khona kule ndawo abekwe kuyo. Ngoba kwesinye isikhathi siyakhohlwa masisemhlabeni ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba umakoti emzini yamakhehla. Sigcine sihluleke nokwenza. Yebo ukwenza kuzosihlula ngoba kulula, sigcine sikhohlwa. Cela ukuthi uNkulunkulu asisize nemindeni yethu isikhumbule, isihambise kahle phakathi kwemizi lapho esigane khona. Siyabonga. Ngizozibongela mina ukuthi ngomunye wabakhethiwe emndenini wami la ngizalwa khona nasemndenini lapho engane khona. Ngikhethiwe ngokuthi ngibe yiNazaretha. Angiboni ukuthi ngangiyoba ilo mama enginguye ukube kuthiwa ngangingekho kule ndawo yomnyazi wezulu. Ngiyazibongela kakhulu kuNkulunkulu. Ngibona kuyisipho ngoba eminye imizi esigane kuyo abekho abantu abamaNazaretha. uNazaretha aqala ngathi nemizi futhi esizalwa kuyo futhi kunjalo. Kodwa masiphakathi kule ndawo sikhokhelwa 14 umkhokheli nomama esibathole kulolu hambo, sihamba kahle sibe isibonelo phakathi kwemizi. Ngicela ukuthi uNkulunkulu azasikhumbula sikhulisela abantwana bethu nathi sizalwe ngesikhathi esinzima, njengoba umama uNdlunkulu besho ukuthi sekukhona nemimoya emibi. Abantwana bethu ngathi uNkulunkulu engabathanda nabo bamthanda, bahlale kuye ngezikhathi zonke. Khona le moya emibi ingeze ukuba ngene, bakhumbule ukuthi bona bangabantwana bamaNazaretha. Kunzima amaNazaretha kuba umama oganile emzini ngoba thiwa kufanele sibekezele. Kwesinye isikhathi kuba nzima ngendlela yokuthi ubone ngathi ukubekezela ukusiza ngalutho, kodwa siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe lokho kubekezela. Kukhona incwadi yabase-Efesu 5 uma uqala lapha kuverse 23 wehla nayo ejwayelekile kakhulu. Kuthiwa thina masithobele abayeni bethu. Uma uqhube kufunda wehla nayo ithi abayeni bethu bona mabasithande. Siyacela enkosini Mnyazi wezulu ukuthi senze kahle sibathobela abayeni bethu bese nabo bayasithanda njengoba bethanda uNkulunkulu. Uma ngabe kube njalo siyomoba ngoba ezinye inkinga ziqala khona lapho. Ngicela ukuthi Inkosi ibusise nekuzwile. Bahuza utshwala lasifika samhlanga unabaradaphi
mang Naledi Makgoba ke tswang ke tswana ne ke re motlhong ntate Moredi ka ra wa ka re ke o ntate Moruti o fitlhile dithapo ka ofela di fiwa ntate Moruti ke tswang ke tswana e mona sa tsena bangole shebe ke modimo le nna go mongtse o ile a ratiwa lapeng la Mokgonyana le ha Setshedi le ha Monaledi le ha Morobane le ha Makgoba ka menya ke kukwa ka mosima o ja motho le kharela mo pedi ya Sekhukhuni se se bona ke se batala di hara ha di tlogolana tsaya ka ofela a kgetha nna a re ngwana ka ke a bona wa sokola mo Natale mo wa mashu gore bophelo ha bo betere ke kopa o tshwane le batho ba Manazareta halela ambontsha Manazareta azanka kataka wa bona bophelong ba ka bona batho ba ngata ba ba ntšhitšhitši ba ka aparo tse tshweu ha re o tshwane le batho ba ne se ba bone batho mara ka bona diaparo tse kaofela di laile ka tse tshweu ka re di ha o kgantsha motlakase ka mo ntlong o sho ko kwa ka mosima o ja motho a re o tshwenya ka kaofela mo kaofela batho mona o shebe re feletse ke bua tjena nka ha ke sa phela ngabe ile ka shwa ke 21 11 November 1994 bangwe ha ke fetsa o thutswa ne ona la uswaga re setse le ka tšengo le re setse re babedi ba re phelang ke ena na le haufinyana a fihla a isa molaetsa ho Moruti Magwaza no baba Moruti le ena na ile a yo bolela Moruti hore a yo ho na le ngwana rona wa fetsa ho fetwa ne ke fetsa ho kgetha modimo wa Shembe ka July ka kolobetswa ka July a fihla a bolela Moruti Magwaza ho na le ngwana rena a fetsa ho fetwa hona yo le baletse phuntsiwe mwana mo shamo ya mola Moruti Magwaza ke ka Sabatha a re hayo wa habo hona mo haufinyana mo ba tsho ho rona o sura ba bua ka ena re le dintsela go Natale kwa ke la se bone go hae mo la teng ka Sabatha a tle ho nna he a fihla a re Moruti Magwaza o ka e Monazareta wa usa hao nna ke go ICU Etaben Hospital Ridge Road go Natale go Thekwini a re Monazareta wa usa o kae o ra usa ka o teng Monazareta ibile ke yona le go aina ibile na una le madi ne ke sa dilo se Sabatha ke aina Monazareta a usa ka o ra fihla o tse Monazareta a o tsokotsa madi o tsokotsa o tintita o Natale wa fisa he aya le ngwana Sabatheng ha fihla Moruti Magwaza a hlopha makhosana tsa nkubo ya rapella o re ba mapesa Monazareta wa ka le nantsuka ka ofela Moruti Magwaza a re mo rapelleng o jong ba so thandazela abantu abagulayo uthi ke ntambama esabathela ntambama o siyabika o re ngasihloti kerekane lona bjana tshwantse ke o bja ngwano wa rona wa bobetseng mo enyangeni yesolo amen mara ngwane ke la uma Moruti Magwaza yena ayo beha taba ya ka enyangeni yesolo hona le sefila mo sere batho inceku yakhe
kutlwa dilo kaofela motho a fitlha ho nna a ntshwara re nna ke mang ke mmotse re ha bona mama ke a utlwa re abuti wa ka mme ile a romela abuti re a tle se tsa tla ho fa le ngwana mmaaka Robert moya ha o rola ka kgotso ha ba fitlha a ntshware dumela ke mang ne ona le ntho e neng potsa o ke mang ke bona tsotlhe batswadi ha ke itse no tsala bjang ke a hopola Makhosana a foloa mo wentwefe ba nyoloha ba ye pheko godimo o re jile papa mkeleza yona thapele ba fihla ka yona kobo e ba fihla ba se monthapele bana ka rapela moya wakho mawuze nkosi ne ke dutla tsao kaofela mana tsa ingwela amen mara ha ke tlo phaphama ke wela ka mo lefatshe le ba eno ya hopola ke bona go kwaka mosima o ja motho a tswa moketeng a pere mvunulo ya makhosikazi akwaShembe hey Manazareta ore tsatsi ha ke utlweletse ntate Morele ore ne ke siyo ore ne o vunile rena tsatsi le ho tshwa ke isotsho sa dumela hore se namele ka so bina ka dikhago mothabe ore ha o ne ho vunutse rena mshwalo nne ke mona mo skotshi sa dopilo ke hopola ha ke pina te ne ba kitika ka yona mo moketeng ina le vesi ering abaningi bangishile ngidinga ngiswele ne ba bina ukare ba fola ukare ba bantse mo studio ne ke shebile ba skalen seo esangweni mo khorong ya lehodimo o bona tlhaga hona mo la mesima ha ke mona ile ka moshanna ka batla ho tshwara mara a bula skhala mulika mana ke bua je a honna mwana ka o thwa go tlo botsa hore a ho ka sisho wa sona ya ba hararo mrawa mo a boela mrawa a no tsena hona ba khorong ya le hodimo ela Manazareta shembe mujini ke tabela tabenya myeni wami engiphiwe inyanga yezulu yaphuma inyanga yezulu ngelinye ilanga ngobushebe wathanda bonke abantu ngiyintombazanyana nje elone Nazareth engazange nanenhlanhla ebingazi kuthulala nathi vuka nathi bengazi lutho ngizali indeni njalo nje bakhethwa mina umnyana mayizo hamba emhlabeni wakhoba mina bekangitshela sengihamba njalo mina sibona ngokusa nje sengihamba babuhambi yaphi kwase kubhoka lesifo lesesabhoka kakhulu okuthiwa yini COVID kuyikhwehlelela nje njengokujwayelekile mara khona into engayibona wayehlezi eyisho kimi athi hey muzona uhamba thina insizwa makhozo kona thina zohamba nabaningi uthi bavulisa ngokukhulu uthi khona yongena ngepenalty ngoba kungena thina ngakhosana uhambeni nge-COVID baningi abasaba nge-COVID Manazareta umakhoba akathathanga i-COVID amen Manazareta umakhoba akabulawanga umshumureri Mkhabela amen umakhoba akabulawanga mamnqwango ngiyakhumbula ekufuni baba ake sesibhedlela phela uzofuna i-dripish when uhamba uyesibhedlela benzela mina ngihamba naye namhlanje ubesile hawu mangifika lapha cha manje isikhathi sikakhulu vele befike ngiyazi ukuze kanjani into zethu la la South Africa ngaze ngabuya ntamba ngamshiya sebethimba yami discharge uya admit how yakubili ekhaya ngasasa sengiyawela ke ngiyomuntu omphathe into zokushintsha ayibo ngiyithanda phela lensizwa leyo ibithanda inkosi inyanga yezulu yanginika
ayindoda umyeni bangole mangibuyela ngakusasa mama ngibuya sengiyakhohlwa uma ngibuya ngikhumbula kahle unkosazana yami uMasabatha bekafunde ehleli etafuleni belungisela ama-trial grade 12 mangibuya ngiyangena ngize ngithi umntana wami ngicela ungidlalele phansi angeke ngilalele kamereni wendlala inkosazana hawu webangwele kwale ukuthi nathi ngibeke ubuhlangu uthi phansi bese kufika ubuthongo lo kunalobuthongo ungithulele kancane ngase ngibona kungena amabhungu amathathu lamabhungu mangiwabheka ilamabhungu esikhoshi esibomvu amangene lamabhungu ahlala abheka le wangibuki senze ngilala ngohlangothi ngibabhekisise kahle mangabheka la ngibasi mara amabhungu khonjalo khonokupho ngabona ukuthi mhlawumbe ile sikhoshi esibomvu ebese ubukwani babheke la kophendwa wangibuke ubhekile bonke awu nami ngibabuke ebese umuzwa wangaphansi uthi hayi asazi-ke ukuthi ubani ozaqala akhulume hawu kwasena nje bamvile bangcwele waqala lo ngapha wathi uma sifika esibhedlela kusasa simthatha sihamba naye lo sephendula kini manje loyo kwenze njani athi omunye olandela wesibili yokwenze njani ngani athi owesithathu phela sisho ngokumbeka kosebusenikuzwile See